Kenya. Muthiaini wa mwaka wa 2024 President William Ruto ni amurie mutahi wa kagwe uria wari Minista wa gima wa mwiri thirikari-ini ya President Uhuru Kenyatta. Ta Minista wa Girigasha na ori Kinyanjui na William Kabogo makiamurwo iturwa-ini cia wonjoria na ukinyaniria. Decided for themselves that COVID is finished. Kamiti ya amurani rungu rwa Speaker wa bunge Moses Wetangula ariwe muikari giti hikambika mihango ya guthurima Minista ya keri ka ruciu. Mutahi wa kagwe niyo kahingura cikaro ici miaraho Kabogo arumirire thaa kenda na akiri Kinyanjui ahinge cikaro ici thaa 11. Kuamurwo kwa atatu aya guokire wa President Ruto gucemania na President wa kana Uhuru Kenyatta giki ari kioneria ati ndugu yao ni yacokire riria aikari ya kirima maroneka kwiyamurania na thirikari ya President Ruto makiuga matigani na tafarira imwe cia thirikari. Mutahi Kagwe uria wanatungata ta Minista wa gima wa mwiri thirikari-ini ya President Kenyatta njata yake yacangarire makiria hindi ya king'uki gia COVID-19 ataramu makiuga kuamurwo gwake kwarongorie gucokeria kaunti ya Nyeri na Mount Kenya guoko thutha wa uria wari munini wa President Rigathi Gachagua kuhagurwo. This is going to happen. I mean, we are going to negotiate, yes, but you are going to have to pass the exams. Uria wari gavana wa Nakuru Kinyanjui anatungata ta mubunge wa Nakuru Town na ni umwe wari amarugamire na President Kenyatta oginya kuhotwo giturwa-ini kia ugavana. Kuamurwo gwake ministry-ini ya wonjoria gugitanywo kwagirithia wonjoria na makiria ceceni cia wonjoria iria thirikari iraka na oho kugacirithia riera ria wonjoria. Remember your role. Remember your obligation, remember your people back there. William Kabogo uria watungatire ta gavana wa mbere wa kaunti ya Kiambu anatungata ta mubunge wa Juja na githurano-ini kia mwaka wa 2022 akihotwo ni Kimani wa Matangi. Riu acokete na federa ya Minista agitanyo kwarahura ukinyaniria na wonjoria nenda-ini ari kimwe gia gituge kia manifesto ya Kenya Kwanza. I am proud of our numbers. Only if tunaweza kuzitumia kwa njia inayofaa. Naam. Kujenga taifa tukianza na kujenga kwetu. Kwa sababu taifa ni watu. You know, taifa si hizi mabarabara. Taifa ni watu. Wona mathurimo kamiti ino igatamania riboti ya muthia wa kana kiumia giukite tariki 19 mahitukio kana maregwo ni bunge. Kiribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Mwaura wa Ndung'u.